Inanya domin ba uan sen limite. Tambane fuan se lakmate bain hira haketak malo hoan. Mas que tempo trocava tempo, mori-se a situação difícil. Ina na fati no esperança, atuloron ruma, bela surumalo hoan nebe fahe malo e hatinan reunida atus sia hitunurasan liuba. Turmai te acompanha a reportagem nebe Jemen prepara-ona. Jornada Morris ita emaniang tur ida nia versão nebe iha nia história rasik. Iha solok no triste, iha hamnasa no tanis. Nebe iku sai memória hodi conta husi geração ba geração. Família makfatin sadereba hodi hatoo sentimento sira. Liu baihira iha situação difícil nia larang. Mas be Oinsa, o hirak nebe makala iha família? Hanesa ngavo Maria Lopes nebe daudang ne hela mesak date. Lorong-lorong avo Maria serviço makas hodi sustenta ba Morris. Timor-Leste restaura a independência tina ruanulo resingona, onde livre husi colonialismo português batinan lima nulo resin. Mai be consequência husi colonialismo neukun ia Timor-Leste ne, makema wain sem sente tamba funo ia tempo barak nelaran, ema barak lá com vida balo terus no sai deficiente, balo Morris ia pressão psicológica, no balo obrigado tem que fazer malo ho inan aman oa no mawalin sira. Hanesan avó Maria Lopes, ho idade hitunulo resin, ela e aldeia 4 de setembro, suku Kumoro, hanesan vítima ida mos husi colonialismo português nian, fahe malu honia uan mane batia Portugal, no ohin loron Maria Lopes Morris Mesagnet, ho condição vulnerável. E a tempo colonialismo Portugal nian, avó Maria Lopes forma uma cain, ho tropa portuguesida, ho naram Fernando Suago, no dar força carpintaria e a companhia Kizeta Besi, Sira e a Juan Rua, feito ida no mane ida. Iha tinan reunida tu sia hitunulo Resin Lima, mainhira tropa Portugal Sira saiu Sirai Timor, inclui Fernando Suago, e a momento neba Fernando Suago, os Lori Sira Nyoan Mane, Nuno Paulo Amaral Suago, nebe foi halo fulan hitu, bajo tu Portugal, enquanto o anfeto hela ho avó Maria Lopes, nebe ikusmai mate e hailaran tambah hamlaha. Ho condição Morris nebe avó Maria Hassoro lasai barreira mania atuluta bani Morris, pelo contrário, nia na fatin esforço li husi atividade negócio, hanesan falis, modo tahan, buka lata mamuk iha dalan ninin, no iha lisu fatin sira, depois lori bafan, nune nia bele heta neti kosan ruma, ho di sosa haham bani kabun. Bain hira lahetan liwosan, obrigado avô faluk ne loron tomak lahan no toba ho kabun mamo. Ho condição mata nebeladun haremo sona, dificulta tebe sa avó Maria, halau ni atividade lor-loron mai be idane lasai razão bania, atu turno nog deit iha uma. Ho oklo mata niang ajuda ona avó faluk ne, bele haremo suituan, nune nebele continua halo negócio. Timor-Leste retangona liberdade, mai be avó Maria sente Morris na fatin iha funularan tamba loron-loron e não faluk ne, luta banyan rasik, serviço makas, hodi manan netik dolar ida e rua, nune bele sosa netik aiham banyan Morris. Ema wain gozona liberdade husi ukunan ne, mai be ida ne la acontece ba avó faluk ida ne. Baraka simples nebela seguro, diding ho kalen nebe kuak, mas kisai maho sahodi satan netik kusi udan noanin iha tempo udan ben sempre tama habokon avó Maria honia sasan sire iha barakane, baraka hon haleu ho lisu iha lara nakono ho karon mamuk hili iha lisu fatin, sasan sire uza loritei nohan avó faluk ne hili husi foer fatin. Hau ni pamilya ida ni ba mai hina ba? Hau ina ama maslaya. Pamilya ida rua maslaya. Abo tiu tia la ihohoto. Hau ni ale amni ama ya pa matutuna. Mai be hau mechak. Abu le be.
Ne makut ne hudi bitbi. Taba halumah wa isobu be kale benene bahalo hineba o hele hineba o buka rasik baha hemu amine tenki amine barak ami ema barak ha mecha ka mo pohan la bele o hele mecha buka rasik baha hem ne bahau hansani hawili apa pertama apa modo la poli hola palis awal palis hau podi pam to garis ma utu anu salah to neba jane hau pa dia kita mai o santo 85 hau hola la to hau babas tahan mo kalau podi ajuda maka hau pa au di dia tau hamu tu pai hebene konta bato au di hola 85 Abu di hola. Ne bagaranya ohina osala to orsiden ni kala. Lapan jawana hukumnya hau babu ka basta. To agora lai la daga tambah hau ni mabit lai. Hau ni hanoin barak tamani hau mecak. Ina ama pamilya lai tamatau. Hau moras kita tau ni cemat hari hau. Aba holai moru ko be lili chuane pa aba holai moru au hiemu sadar utuang hau toba la sadar ni orsi dau toba haku orsi dau toba sore orsi dau seni orsi dah hakelena la dia ne bang ne kan untuk ne kapkin ne moras hatta la belu tamalai apa mi lai ina ama lai ina mai de mata hau ne saklos ina ama matutuna awu cubai na yunuci awu hela na matupati lausonia kali lausonia awu ini makasapa wan bawa mata ni nyama dene na yunuci la hanoi dekat mau ida baru sama mau ida baru tawa hela yang makawu hato ide na banya na yunuci dia hanya menyau terus. Awil kali makau dia huri, nak mengira hari rasik. Avó Maria leve desde tempo português, ela ia dele na forma família, o força português Fernando Suago, o hinloron ho esperança bot, atubele hasoro malu ho neoang nono Paulo Amaral Suago. Iha tempo ocupação Indonésia nian, avó Maria forma fale família Badaruak, o avó Mane Antônio Lopes, husi aldeia Wairoque, posto administrativo Luru, município Laten, no iha dili sirahela iha faularan aldeia Metinhat, suku Bebono, posto administrativo Donga Leixo dili, maibe iha tinan Ruanulu Liba, avó Mane Nemos hakotunia peregrinação iha mundo. Dene segundo be Antônio Lopes Loro Wairoque. Hanya kata saya be agora ia be pertama ne maka ia Portugal nia lori labar kini saya hene ne dian sene. Ia Casa Branco umane letra hanya rai ter Cascais. Hanessa nema fiarnain a loron avó Maria lacolen hasai ni oração o esperança loron ruma bele hasoru malu hoan mane nono Paulo Amaral Suago antes ni hakotu ni peregrinação ni mundo ne mai be esperança ne lahatene toba hira mak bele sai realidade. Reja meskuta bahira Aura jam kita do iya ne terai mau kene tereja ne kita huji ne be martu mai huji ne be harai do Idam faluk ni la iha fatin permanente atu horik ba iha det baraka uang ida ne bela seguro banjira uda no animbota acontece
Iha tinan rua nulu liuba bain hira nia parceiro Morris da rua mate inam faluk ne la iha ona direito hela iha uma fatin faularan no ne nia hela deit iha dalan nini pertense kumoro nian tamba ne iha tinan rihun rua nulu resinida familia balung husi avó Maria oferece baraka simplecida hodi hela. Ulu hela paulara be punu paulara. Nela ai mate lor bahaku e Los Palos mai hela na patia paulara e ma familia toma karela dia. Tuni nia halu nia lau mai babu kalata wa haha la he usawa la he babu kalata to ba Kristus ne badilaran toma lor mai lor bela lata wa serne bai hile le bato tembo de ne be patia to usai he ya la iha ne makan sinti la pele ne pel kale mai hau sim mahal na hau simu mai ene hau dan sana hau mesa kau mas palu agora ne saba ansa palu pe hau sim ba ne pe amos parakta hau mesa kede hau sim tenta in hoto la pele nebe agora ne ide ba bukan itu sa uta ba ha himu ba bai. Esforço Morris Messagne alla fácil, ho idade nebe avançado. Força começa menos pada dauk. Nebe avó Maria, la coi depende vai maseluk. Mas que condição Morris susar teves la sai questão a tutur notane liman hen tulun husiema seluk avó Maria hanesan feto ida nebe forte teves honde força físico nebe mihis badaudau continua ho de luta banya Morris ema balo nebe maka durante ne hela basic avó feto ne conhece dia avó faluk ne nia história o insania luta ho de garante nia kabun labele hamlaha. Lorong ba faang lis o be terus pila falmai hilio kale ba sampa serne hilio lata ni mak lorong mai ansa ni haluni Morris ansa hola fos hola mina depois ansa moras ni lardun senti ansa moras ni continua pa ana fati. Namanya hetang sa ya 50% rumah $1 rumah ni hetna hola fos parnyete pesan sanya to mai sian samora sona ni mai debe sasan sa popmi la supermi sa kalang bahu di bahang sa flevel lor sa nede fos minan ya lausu when almost be faang to fos ni mai debe fos minamos ni mai debe sa fo look sorry depois osaya mania fotan sorry ni lau biasa usu fos o lima ba ema sa ni awan mos ni nunca tan mania sa subrina siramus o ni kuinara mos nunca tan lima ni dedak bapa pues dedak pop Morris mamai be hola fos o mina benya dia. Avó Maria atau agora se dá o acesso a subsídio idoso niang. Tambah dokumentos la completo. Tamane dadang ne hau iha se de suku Komoro ita barona direta entrevista Jose Fisuko. Timor-Leste é uma roidade ne nulo baletem cada fulan retan direito acesso subsídio idoso nian debe oferece husi governo li husi Ministério Solidariedade Social. Maibe avó Maria se dá bele acesso a subsídio idoso ne tamalaiha documento sira hanesa bilhete identidade eleitoral no selotan susar leutan laihe maruma maktulun avó faluk ne pode trata documento sira ne. Terceira idade, ambiente dia bele, tem que ser bele, também dia itu, ambiente tenta você perder, atau hari itu, bah siran bema, iya siran alih alar, nebe idade nebe maka tem ser simu dia itu dene, agora siran be idade liu, unsa maka siapa yang buat kalau siapa lihat yang mau delegado, antang unsa maka tu beda support siran. Tebel hetan tratamento dene yang kata mai tu hari siran dokumentos sini trata tama declaração
sira saya na terceira idade tem que sira rasing ma ba foti nesse pele belo azul sira por sira ba foti dia formulário ia social também ele vamos para o registro sira lá ele lá fo então terceira balance ba então se pele pronto até bele azul sira por sira ba Bato yang ba, buat formulário, boleh pilih formulário, se suka asina balik, boleh holding sama ba, entrega hasil. Ia sorin seluk, afeto maluk rosa, sai mosasin hodi haktuir konamba, historia Avo Maria honia kabeng hamutuk honia oan. Ia tempo português Avo Maria honia família que sira hela ia uma nebenha parceiro Morris Fernando Suago aluga husi umanain honaran Rosa dos Santos localiza ia aldeia Tubarai Supulahani Oriental posto administrativo na Infeto município Dili. Uma makna fatine quarto ida ni homalai aluga ne maka segundo quarto ne primeiro makne segundo ia non mane be kiduan hela ne side hol hela han ba aluga ni homalai ne on ida Morris ida primeiro mak be mane lorine malai lorine ida primeiro mak malai lori tambah mane di Caboço bonito be malai lori ni on ida ia nene realidade ni on duni cara que ni mos deseja tu reta ni oane ni esperança kata ni oane ni fowa malai mos ni hatene kata apa mai rua ni oane ne se buka tu iri ina nebe ni cara que buka ni ina graças a Deus cara que ni se estado sira sampai anu ema vítima serne sira ni sai vítima serne cara que ajuda basira para tira bele hetan cerne on ni be mak bot ihane ba tama malai lori ni ba para tu hadia nia mos ni foba ni esperança katakan one au foba aba baru karek house Morris ni sai ema ni fila mai ni se buka tu inan muskala sempre buka tu inan nebe nia buka tu ni inan hakarak buka tu nene one graças a Deus. Morris mesagret laihe maruma behamalu idane torantebes mainhira hasoro situação difícil ruma daudau me ho força mihis nebe seiha Avo Maria se bele hakat laubamai buka Morris mai be o insa karik força ne like ona no condição isin la saudavelona selos mak se cuida no tomata bania no completa nia necessidade. Hoidade idosa ona, mas também mamar, hanesan for resposta ao sentimento nebe clean, saudades nebe forte, husi avo feto ne, basic tinan lima nulo ona, Avo Maria na fatini esperança bo tebes, atuloron Roma, bele hasoro malo Juan mane mesak, Nuno Paulo Amaral Suago. Olha pamba da kata deni, hane on sepora hanon. Sekan pisu deme bakau usiga mundo wala raw na sa moras kaya mereka matapahau está doente diante Maria Lopes indetei my baby se por você sonha bem olhar para mim. Nya oan kala. Ho idade hane sami kala. Oan ne presença no dar graça ida benai maromak haraik ba ina nama sira ho disai família ida. Mas a esperança ida ne lasai realidade ia Avo Maria ne Morris. Mas que heta nuni graça maromak nia ho di kos oan. Mas durante ne Avo Maria ladauk sente solo hirak ne iha ne jornada Morris. Ida ne mak realidade Morris Avo Maria nia. Espera katak ita sira ne be ohin rona no acompanha história ida ne bele hamamar limang ho di bele tulung netik maluk sira ne be precisa itanya tulung.
Equipa cobertura, Gemen.